Amakuru akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka kanya aravuga yuko uwitwa Joseph Kabila Kabanga wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 ubu ngubu ari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbibutsa ko uyu mugabo yararetse gukatirwa n'inkiko za gisirikare igihano cy'urupfu. Umuyobozi w'ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa Yobeluwo yemeje ko Joseph Kabila Kabange ari muri iki gihugu mu nama yahuje ubuyobozi bukuru bwa AFC 23 bavuga rikumvikana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 12 Mutarama 2026. Corneille Nangaa yatangaje ko umunsi umwe Kabila azajya kubasuhuza. Yagize ati hano tuhafite umushyitsi wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, murabizi ko ari hano ntabyo muzi. Ati hari umunsi tuzamuzana abasuhuze, ni senateur ubuzima bwe bwose nk'uko itegeko nshinga riteganya rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bamukuye muri Sena. Bwana Kabila yerukaga kugaragara mu ruhame mu bice bigenzurwa na AFC 23 muri Kamena 25. Icyo gihe kandi yamaze iminsi aganiriza abanyekongo mu byiciro bitandukanye ku buryo amahoro yagaruka mu gihugu cyabo. Mu gihe kandi yari muri ibi biganiro yarashinze ibiro by'agateganyo mu rugo rwe ruri muri Kinyogote mu gace k'amurengerazuba bw'umujyi wa Goma. Uruzinduko kandi rwatumye umushinjacyaha butangira kandi gukurikirana Kabila bumurega mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa akatirwa igihano cy'urupfu adahari nyuma yo guhamywa ibyaha birimo kugambanira igihugu no kuba umutwe w'ingabo utemewe. Nyuma ya Kamena 25 Bwana Kabila yakoreye ingendo mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Kenya, aho yashingiye ihuriro ry'imitwe ya politike ryitwa Suvo la République démocratique du Congo, rifite intego yo gukura igihugu mu bibazo byinshi cyane bicyugarije, ni ukuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru, umuyobozi mushya w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Brahim Saleh akaba yatangaje ko mu gihe cy'ubuyobozi bwe azibanda ku gushaka ibisubizo by'ibibazo bitera ubuhunzi. Ubwo Saleh yasuraga inkambi ya Kakuma muri Kenya tariki ya 11 Mutarama 2026, atangaje ko ubuhunzi budakwiye kandi gukomeza kubaho. Ati dukwiye kandi kurinda impunzi gusa, ahubwo tugomba kandi no kuzifasha kubona ibisubizo birambye kandi inzira nziza no kugarura amahoro mu bihugu ati ziturukamo ntaheza nk'iwanyu. Umuyobozi yagaragaje ko azi ububi bw'ubuhunzi kuko nawe yahaye impunzi ko uretse kuba rero umuntu yaba yataye urugo atandukanye n'inshuti. Sari yabaye perezida wa Iraq kuva muri 2018 kugeza 2022. Tariki ya 1 Mutarama 2026 yagizwe umuyobozi mukuru wa HCR asimbuye Filippo Grandi. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yashimiye ubunararibonye bwa Sari agaragaza ko ari umuntu ufite uburambe mu gushaka umuti w'ibibazo byugarije abatuye isi uyu munsi wa none. Mu gihugu cy'Ubufaransa amakuru aturukayo aravuga yuko inzu ndangamurage ya Louvre iherereye mu mujyi wa Paris mu Faransa kuri wa mbere yafunzwe kubera imyigaragambyo y'abakozi. Barasaba ko hongerwa abakozi ndetse n'iyi nyubako igasanwa. Itangazo ubuyobozi bw'inzu kandi bwashyize hanze rigira riti kubera imyigaragambyo rusange y'abakozi inzu ndangamurage ya Louvre irafunze uyu munsi. Ubu buyobozi buvuga ko ba mukerarugendo bari baraguze amatike yo kuhasura ko bazasubizwa amafaranga mu kwezi gushize. Nabwo kandi inzu ndangamurage yafunzwe munsi wose ndetse mu yindi minsi ikajya ifunga mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi hari hashize hafi amezi 3 habaye ubujura ku manywa y'ihangu bwateje impagarara ubuyobozi bwa Louvre kuko hibwe ibifite agaciro karenga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Abajura babiri kandi bakoze ubujura bakoresheje imodoka ifite urwego rurerure ruzamuka binjira mu cyumba cyarimo ibintu by'agaciro, bakata umuryango w'ikirahure n'imashini maze biba ibintu 8 by'agaciro gakomeye cyane. Uretse bwo bujura, ibindi bibazo bibiri kandi biherutse kugaragazwa nibijyanye no kubungabunga inyubako igasanwa kuko rero ibice byayo bishaje. Iyi nzu ndangamurage iherereye rwagati mu mujyi wa Paris mu Faransa yatangiye kandi kubakwa mu kinyejana cya 12 ubwo umwami Philippe Auguste yubakaga ikigo cy'ingabo yo kurinda umurwa mukuru Paris. Nyuma y'imyaka myinshi cyane mu kinyejana cya 16 bami Ufaransa bahinduyemo ingoro y'ubwami aho abatware n'abami b'Abafaransa batuye igihe kirekire. Mu mwaka wa 1993 nyuma y'irikwa ry'ubwami bw'Ubufaransa, Louvre yahinduwe inzu ndangamurage ishyirwamo ibihangano by'ubugeni n'inyandiko z'amateka zafatwaga nk'umutungo w'igihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi rero Louvre niyo nzu ndangamurage isurwa cyane kurusha izindi ku isi, aho isurwa n'abarenga miliyoni 9 buri mwaka. Irimo ibihangano kandi bizwi ku rwego mpuzamahanga
birimo nka La Joconde, Mona Lisa ya Leonardo da Vinci ndetse na La Victoire de Saint-Montresse n'ibindi bihangano by'amateka by'ubuhanzi bw'ibihe bitandukanye muri iki gihugu cy'Ubufaransa. nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange, hanyuma dukomeje tugenda turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko amakuru aravuga yuko Reza Pahlavi, uyu muhungu w'impunzi w'umwami wa nyuma wa Iran, abigaragambya ubu rero barakomeza kugenda baririmba. Abigaragambya benshi cyane muri Iran bakomeje kandi kuvuga izina rya Reza Pahlavi basaba ko agaruka. Uyu ni umugabo uba mu buhungiro, akaba umuhungu wa Sina, umwami wa nyuma wa Iran. Reza ubwe yashishikarije abantu kujya mu mihanda kwigaragambya. Ni muntu ki rero uyu wahoze ari igikomangoma kandi ashyigikiwe bingana iki? Mu gihe yategurirwaga kandi kuragwa ingoma ya Iran, Reza Pahlavi yoherejwe kwiga gutwara indege z'intambara muri Amerika, ariko ubwo yari ku ishuri muri Amerika impinduramatwara mwaka w'1979 yakuyeho ubwami bwa se. nk'uko amakuru abigaragaza, yareberaga kure ubwo ubwami bwa se Mohamed Reza Pahlavi wari ushyigikiwe n'ibihugu by'uburengerazuba bwahirikwaga na se, agahunga ndetse akaza kugwa mu Misiri azize indwara ya kanseri. Ubwo kuva ku butegetsi gutunguranye kwasize uyu muhungu wari ingimbi hamwe n'umuryango we nta gihugu bafite, biringiye abakundaga kandi umwami hamwe n'inshuti ziba mu mahanga. Mu myaka za mirongo yakurikiyeho ibindi byago byagwiriye umuryango. Nanone mushiki we muto hamwe na murumuna we bombi bariyahuye, bituma asigara ari we kirango cyonyine cy'ubwami bwa Iran bwari busigaye bufatwa na benshi nk'amateka muri iki gihugu cya Iran. Ku myaka 35 ubu Reza Pahlavi ubu arimo gushaka ijambo mu hazaza h'igihugu cye cya Iran, aho aba mu rugo rwe mu mujyi wa Washington DC. Abamushyigikiye kandi bavuga ko ari umugabo wiyoroshya kandi benshi bisangaho, ukunda kujya muri cafe zo hafi aho ari kumwe n'umugore we Yasmin, nta mutekano acungiwe. Muri 2022 ubwo yarabajijwe n'umuntu witira niba yibona nk'umuntu ukuriye imyigaragambyo yari muri Iran icyo gihe, we Yasmin bivugwa ko bamusubije ngo impinduka zigomba guturuka imbere, no kuvuga mu gihugu. Gusa mu myaka ya vuba yazamuye ijwi kurushaho nyuma y'ibitero bya Israel 25 byishe benshi majenerali bakuru ba Iran. Reza Pahlavi yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru i Paris ko yiteguye gufasha kuyobora guverinoma y'inzibacyuho mu gihe Repubulika ya Islam yaba ihirimye. Kuva ubwo yatangaje umugambi w'iminsi 100 w'ubutegetsi bw'inzibacyuho. Pahlavi avuga ko iki cyizere gishya akivana mu masomo yize mu buhungiro no mu cyo yita ubutumwa butarangiye yise yasize. I Paris yabwiye abanyamakuru ati ibi ntabwo ari ukugarura ahahise, ni ukubaka ahazaza ha demokarasi ku banya-Iran bose muri rusange. Reza yavukiye Tehran mu mwaka w'1960, yari umuhungu wenyine wa Sina nyuma y'uko abandi bagore yashatse mbere ananiwe kubabyaraho umuhungu uzaragwa ingoma. Yakuze nk'igikomangoma afite abarimu bihariye ndetse atangira kandi gutozwa kurinda ingoma ya se. Ku myaka 17 yoherejwe i Texas muri Amerika kwiga gutwara indege z'intambara, ariko mbere y'uko agaruka imuhira impinduramatwara yakuyeho se, hajyaho Repubulika ya Islam ikuwe na Ayatollah. Kuva icyo gihe kandi Reza Pahlavi yagumye muri Amerika, yize kandi bya politike, ashakana na Yasmin, umunyamategeko w'umunyamerika ukomoka muri Iran. Babyarana abakobwa 3, Noor, Iman ndetse na Farah. Mu buhungiro Pahlavi yakomeje kuba ikirango cy'abakunda ubwami. Benshi bibuka uburyo se yarabanye neza n'abategetsi b'ibihugu by'uburengerazuba by'icyo gihe. Abandi bakibuka uburyo igihe cya se hari igipolisi kibanga bitaga SAVAK cyakoreshwaga mu gucerekesha abatavuga rumwe na Sara na Sina, ndetse gishinjwa ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Imbere muri Iran gukundwa kwa Reza Pahlavi kwagiye kuzamuka ubundi kukamanuka, ndetse kuri bamwe akibagirana kubera kuba kure. Mwaka w'1980 yakoreye umuhango mu Misiri wo kwimika nka Sina wa Iran. Nubwo nta kintu gikomeye cyane byahinduye, abatamushyigikiye bo bavuze ko byari bihabanye n'ibyo ubu avuga by'impinduka za demokarasi muri iki gihugu cya Iran. Yitwa Reza Pahlavi.